खरमजरे ISTV पाउमिंग ताबिरबा सिंगुतराम नोक्चरे हुजुमरोय पाउ वाथोक्ता ओइदुना लागलबा रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर शेखरजीत मफम लौथोकलगा डॉक्टर सोंगथाम अरुण कुमार बो डायरेक्टर के चार्ज बोहनख्रे हौजिमा पुंगैबा पाउ सही कयागी ममांगदगी तोंगान तोंगान बा थौदोक वाथोक कयादा जेनाबगी वाथोक तो ओइदुना लागपदा नतना CBI ना फावबा महाकी मथक्ता थिगलिबा रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर S शेखरजीत डायरेक्टर की फमदगी लौथोकख्रे महाकी महुत्ता ऑर्थोपेडिक की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सोंगथाम अरुण कुमार ना डायरेक्टर की चार्ज पुख्रे ISTV न्यूज ना फंगबा पाउगी मतुंगिना महापु लौथोकबगी चेरोल अदु मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना ngarang थोखिबने चेरोल अदुमक डॉक्टर अरुण कुमार मसादा ngarang numitang फैक्स मैसेज सोइना थारखे मिनिस्ट्री की डायरेक्टिव मतुंग इना महाक ngasi निमित युंग्रिंgai की ममांगदा थबक पाइबा होगदबनी हाइबा पाउताक पिरखे हरे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिप्यूटी सेक्रेटरी ईश्वर सिंहना थोरकपा ऑर्डर अदुगा लोइनना ngasi ayuk pung 13 rom tabada डॉक्टर अरुण कुमार रिम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ता लाक्तुना चार्ज लौनबा डायरेक्टर की कादा चंगलगा हौजिक डायरेक्टर ओइद्रबा डॉक्टर शेखरजीत का वारी सनखे रिम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ममांगदा पाउमिसिंगना हानगी डायरेक्टर शेखरजीत उननबा ngaiduna leiringaida शेखरजीत मसा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ऑफिस ता थोरकपगी महुत्ता अरोनबा लंबिदा चतखे अमरोमदा रिम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की कॉन्फ्रेंस हॉल दा नौना डायरेक्टर के चार्ज पुरबा डॉक्टर अरुण कुमार अमदे रिम्स के डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन राजेंद्र यावना पाउगी मिफम पांगथोखे पाउगी मिफम अदुदा डॉक्टर CS अरुण कुमार ना फोंगदोखिबदा मिनिस्ट्री की ऑर्डर अदु पुदुना महाक हानगी डायरेक्टर शेखरजीत को उनखे लोइनना चार्ज सिनानाबा वाफम फोंगदोखे शेखरजीत के माइकैदगी महाकना पुरकलिबा ऑर्डर अदु थाजदे हाइबा वाफम थांगलुकपगा लोइनना रिम्स कुंबा इंस्टीट्यूट अमगी डायरेक्टर लौथोकपा हाइबसे इंडिया की प्रेसिडेंट की अयाबा यावगदबनी हाइबा वाफमना चिंगबा फोंगदोकपगा लोइनना चार्ज पिउ याखिदे हाइना फोंगदोखे माना मखा तारादुना चार्ज सिनबा यादबगी मतंगदा मिनिस्ट्री दा अमुक हना खंगनखे मिनिस्ट्री की माइकैदगी नंगोंदा शक्ति पुंबा पीरबनी हौजिक फावबा चार्ज लौद्रिबा करिगिनो हाइबा वाफम थमलुकपदगी सेल्फ चार्ज लौनबा सेम साबा लोइरे हाइखे पाउगी मिफम अदुदा पाउमिसिंगना हंखिबा वाहंगी पाउकुमदा डॉक्टर अरुण कुमार ना रिम्स हॉस्पिटल असी पेशेंट फ्रेंडली ओइबा हॉस्पिटल अमा उहेननबा होनगनी मीडिया सिंगा अचेतपा मरी लेनदुना तातोक तासिंग तौनदुना हाना डायरेक्टर ओइरंबा सिंगी मतमदा मीडिया अमदि रिम्स की मरक्ता लेनखिबा पामदबा मरी सिंग अदुगुंबा लेहलोय मीडिया ना हाना लेरंबा डायरेक्टर सिंग उननबा होनबदा अवाबा कया मायोकनखिबा अदु थोक्तनबा थौसिलसु पाइखतकनी फोंगदोखे हाना के डायरेक्टर लेरमी मा सुती लवी हाय अदुबु फममी अदु मतम खितंग गाइबिखो मा कंप्लेन तौगनी डायरेक्टर अमु लौथोकपाइसी प्रेसिडेंट के अयाबा यावगदबनी गायना वाहि अचो अचो याम थादरमी अदो मदु पुनमुतु चनबा या कोती नतबा आई हुजिक कनोदा हेल्थ मिनिस्ट्री दा टेलीफोन तौरगा वारी साबदा सेक्रेटरी दुना नंग हौजी फाव चार्ज लौद्रि करिगिनो नंग हौजी रेस्पोंसिबिलिटी नंगिनी नोंगोंदा ऑर्डर जि पीरबनी हाइना माइन तापिरै अदा इसु थौदांग मोइना लौदबा यादबनिना नफुदा लौबा तारबा शेखरजीत मसाना हाइसी सिदा लाइबा ऑर्डर सिमा थाजदबगी मोंगनि माना हाइरिसि अदा ऑर्डर सिदी फाइल अमना माइ बैकग्राउंड लेरगा फाइल दुगी प्रोसेस तौरगा मिनिस्टर मसामकना सोई तौद्रगदी हेक्ता थोको याबा ऑर्डर नते हाबा थोकोदना सेक्रेटरी अमना डिप्यूटी सेक्रेटरी अम थोक्सबनिद्रा अदु थाजदी हाय अदु सिजे अंगपा वारियमनि हॉस्पिटल जी फहनबा पेशेंट फ्रेंडली वहनबा मसी टॉप प्रायोरिटी ने हाबताई अनाबने हेक लापदा थाजजबा लोनना चंगकदबा अदुंबा हॉस्पिटल अमु हनबा पनबयाई नौना डायरेक्टर की फम पाइबगी अयाबा पिखरबा डॉक्टर CS अरुण कुमार रिम्स की प्रोफेसर सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी हेना सीनियर ओइबगी लिस्ट ता यावबा मियोइनी मा इन सोल्यूशन गनी 19 की मार्च तगी इन सोल्यूशन गनी 13 की फेब्रुअरी था फावबा रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओइरमखिबनी अमरोमदा इन सोल्यूशन गनी 13 की सितंबर की तांग 13 तगी डायरेक्टर ओइरखिबा डॉक्टर S शेखरजीत की मथक्ता मतम की ओइना पेंदबा अमदि मिनिस्ट्री यौना वाकनखिबा थौदोकया लेखि हॉस्पिटल असिगी टीचिंग स्टाफ ता लेबा एसोसिएशन अमदि तोंगान तोंगान बा बॉडी सिंगना माकी मथक्ता हंजिन हंजिन मिनिस्ट्री यौना आई बचेरोल पीदुना वाकतखे कॉन्ट्रैक्ट पीबा नर्स लौबा अमदि नर्स की प्रमोशन चिंगबदा पेंदबा कया लेबदगी थेंखांग कयादा खोंजंग संगसिंदुना हॉस्पिटल के थबक थोरम सिंग पैरालाइज तौबगी थौदो कया लेखि असिगुंबा मिनिस्ट्री दा वाकतखिबसिंग अदु मिनिस्ट्री ना कुपना थिगतकनी हाइबगी थाजबा पिरकले हाइनसु ISTV न्यूज ना फंगबा पावसिना मखातारे
Masigi matakta hospital asigi ningthina sangadriba dental college ki chawkri yauna khuchuklai sing leibagi wathokta senja thumja chathai haiduna hojik CBI na thigatpagi thabak chatharibani Haz Salamdaida Manipur gi pilgrim singna thengnariba awaba sing koknanaba Haz house ama saragani haina chief minister Okram Ibobina phongdukre ngasi minuthongda leiba Muslim girls hostel da pangthokpa pilgrim singi orientation program hokdokpagi thoramda chief minister na wafamasi phongdukhibani Haz satpa yawgadaba singi pangthokpa numit humni gi training program adu hokdokpagi thoramda Manipur State Minority Commission gi chairman Halim Chowdhury parliamentary secretary Amin Saha MLA Fazur Rahim amadi parliamentary secretary Megasan Rasu Sarugya Khe Chief Minister Okrami Bobina Thorunga Mari Lainana Haz Sakadaba Singi guide book ama release tawbaga loinana ISDFC Banki prepaid forex card chu inaugurate tawkhe Manipur State Haz Commission na sinba thoramaduda Parliamentary Secretary Amin Sahana Haz satpada yawgadaba miyoi singi list asi Haz Committee of India na selection tawraga tharakpani Masida Minister MLA singi khut yawgulaite Laglaba September 3 natraga nipanda miyoi chahumna Guwahati thunglaba matungda Guwahati dagi September 10 amadi 13 da khongsangadabani Haz satbagi matangda miyoi kharana mafam marang khangdana media da panghaida haijenba asi saukhatpagi mahutta chauthagani phungdukhi karam training da karam program da karam matam da karam timing da akhoi si chatpa thokpa groupism naina chatpa chabagi niyom takpa washroom da phambagi niyom leiba lambi re chatpagi niyom takpa bazar da pot leibagi niyom takpa nupi engang singna kari tawraga legini haba takpa niyom dogari ho takatoris marui pa has ki ahkam sindi ulma sina takador Chief Minister Okrami Bobina makhatana phongdokhibada Haz satkadaba pilgrim singna thengnariba awaba sing asigi manungda Imphal airport asina international airport olaklabadi kharamakhay su kokpangamgani hojik Bharat Sarkar gi external affairs na ayaba piduna leirabani component khara watpanani mathang sahidadi soidana nangani haikhe Manipur da leiriba Haz committee gi matam gi oina sijinariba official sing asisu sarkarna regular oina na ba honagani lamdamasida santi oina leinana ba Thongni bira u haiba wafam phongdokhe nonganba mafamdagi laiba maybe training in khangde or natragana chahi amagi har salamdai ni khangde mayamji punbam laifam amal lairagati haibadu khoi honorable MLA Singh aduga khoi Fazurahim Minister Nasir aduga khoi inau aminne kene khoi kan tanari bani masi mafam chaba location ama khoi identify tawrga Masih aku isina mayam tanah ga masih sana na ba aku tawjigi hai na ai masih masu ai mayam ni ai mafam da ai hamjari tamoi sena Manipur da leiba praja section khuding machi masih yamna nungsi sana na koi leibina ba shanti oina leiba shanti leiraga di koi sakhat pa ma hai do koi lakta do ni adon kaidong da koi Manipur leiba community mayam punama singda leiba isinau khangde tampakta leiba Islam dharma chatpa Muslim isnau sing Hindu dharma chatpa maitai koi mayam punama singse amaga yamna nungsinana sana chinana shanti leiba Manipur ma kuhen biu haina mabu mafamda mayam punama nasu ai prashna to biu haina apil tawjari Ngasisu Manipur da inner line permit system chanahalu haina tongan ba mafam singda miyoi kyana wakani fam chathakhe haujiga tembrem thalojare Awang nongpok lamdamgi oina Khumalampakta chathariba Tares Subad North East NSS Festival gi sarukama oina ngasi blood donation camp ama pangthokre Festival asi Bharat Sarkar gi Youth Affairs and Sports State NSS Cell Yas Anina Sinduna chatharakpani ngasi pangthokliba blood donation camp asi Jenims Siza Hospital amadi Rims ka khusamnaduna pangthokpani miyoi chani gi mathakta idan tawkhe Idan tawaduda disabled oiraba W Monalisa su idan tawaduda sarukya khe maki apokpina phunglorakpada miyoibo oina poklabasu miyamgi karigumba mateng amata piba ngamdaba asida maki asi dan tawningi hairakpadagi lakpani haikhe State Liaison Officer oiriba Dr. A Herojitna KMC gamari leinaba wafam sing phongdokhe Sarkar oiba mi punsi kanna bagi pandam duni auna masi akoi gi masi da knowledge ki develop tawri si akoi gi integration forum na basu masi gi yamna saw maram amani ana akoi gi university da akoi participate tawla ji central agriculture university da mi yang khai ni masi tongana blood donation tawjage na tongana lakoni participate tawri gi matakka
Thongnauzam Robindro Maitei Ministry of Culture Government of India na Painting Visual Arts Kilam da chahi ani oina Junior Fellowship pirakle Fellowship asi tha amada lupa lising tara ni Thongnauzam Robindro Maitei Sagolban Tera Tongram Lekai dagini Laikhidraba Thongnauzam Lukhoigi Machanupa ahal ni Hojik Tagel Industrial State ta leiba Ranjoi Plastic Industries ta Chief Engineer oina thabak tawri Ngasiyu pung mapan makhairom tabada awang sekmaida nung lengoi puduna lakpa tata gari ama miyamna mai thana bahonabada pulisna matam sana kalhobadagi kahena amang atta thokhitre thododuda angang ama sokre thodo sigi matangda sekmai protection committee amadi advanced women society awang sekmai gi miyosing phungdorakpada awang sekmai phauduna chenba imphal turel maril dagi chahi kayagi mamangdagi hauna nung lengoi leptana kothokpadagi turel asigi mahusagi oijaramba saktam mangsilakpada natana ising phangdabagi awaba amadi kudung Sadaba kaya mayok narakpadagi lamdam dugi miyamna hariba thabak thoramasi thingba haina warepnaki warebadugi matungina ing solution ani tarahumdegi June gitang amadagi nung lengoi pekpa thingki haiki committee gi president Angom Rajesh na phongdorakpada turel gi saktam kanana ba miyamna lokhiba warep adugi matungina sang naina palitana duna thabak thoram sing asi thingduna lakpani ngasi yug sekmai khwairakum lekai lambida tata truck registration number MN03T1093 asina loan na nung puduna lakpada miyamna thengnaduna phabga loinana mai thana ba honabani miyam gi khongjang adu da truck adu amang ata thoki kulge yaba yaudana kanagumba mi amatana turel khonung dagi nung lengoi lobu yaroi loan na loramba thengnarabadi maduda thorpa afafatagi daita masa masana pujagadabani haiki ari amana koi nung se hapaga thorpadagi ekoi gi rotation naina pali naina sam turel asiba samariba kampuna pudagi ekoi da popir padagi ekoi na ari adu araka ari dubu kadamasi mai thadu sadana miyamda turel sida karising sangat patung basi kotok lekte ebasi miyamda mukno khanganjari bana naina miyamda pintong jeneng badi sendong itam to khanduna karising koina ya pitring ida sambidaba maduna maram waraga onda bada kari masa masana title lojuna da bapanse kaina miyamda pintong jari Climate Change in Agriculture Haiba Hiramda Nongmagi Oiba Awareness Program ama ngasi ICAR Lampel Pata Sinduna Officer Sigi Complex ta pangthokre Taramaduda Agriculture Minister Abdul Nasir MU gi VC Professor S Nanda Kumar amadi ICAR Manipur Center gi Joint Director Dr Narendra Prakash na thoromapusing oina sarugya ke State asigi tongan ba mafam singdagi lakpa farmer singsu thoromadu sarugya ke Tharonga mari leinana Joint Director Narendra Prakash na umang wamang kokthokpana maram oiduna mahusagi khal kairakpadagi low singubagi lamda chaungna saitheng piriba ase scientific oiba low pathap sijinarabadi kharamakai hanthanba ngamgani phongdukhe ICAR gi principal scientist Dr I Mega Chandrana hojik tambangam daba ainga sagi phibam asida sathok ningthina puthoksi hairabadi maru marang hundringagi matamda matang sana akhang ahi singa tanabagi tangai fadaba lai haiki hojik maroiba paamu wathokta oiduna laklaba RIMS ki director Dr Sekharjit mafam lakthoklaga Dr Songtham Arun Kumar bo director gi charge pohankre ISTV pawmiyang tabirba singba mukahna khurumjare